За гоонд ба одоо гулах гэж байна уу? 12 минут төлөөс нийцсэн ямар ч цасан дээр гарчихсан. 일어나 후도 잠못 앉아서. 자, 다리 살짝 끌어주세요. 아니야. 맞다. 네! 재밌었어! 자, 네 고독슨 치야지. 엄청나게 재밌었어요! 완전 빨라! 엄청 빨라? 네! 우리 빙글빙글 돌았잖아. 아니 제가 그렇게 떨어진 줄 알았어요! 떨어진 줄 알았는데 재밌었어요! 그래. This is that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. 자 이제 다시 탑니다! Girl said you hallelujah. Girl said you hallelujah. Said you hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night we in the spot. Don't believe me, just watch. 고슬리였으면 좋겠어. 어땠어? Hey, 저희 엄마 간지는데 이렇게 길게 빙글빙글. 이렇게 토네이도처럼 토네이도 정말 네. 자, 출발. 와, 굿쇼. 아, 굿쇼. 좋았어. 안녕. 이 팔찌는 아직도 써야 해요? 응? 엄마 이 팔찌는 아직도? 지친 났어. баян өмсөж явах хэрэгтэй. 나갈 때! 네. 구슬리 유치자. 근데 이거 엄마 근데 이거 덥잖아요. 이렇게? 구슬이 혼자다. 남자. 네.
자, 여자. 나 여기 잡아. 자. 할대 아파. 자. 자, 함기 쏘지 오늘. 많이 쏘잖아. 수고했다. 저희가 썰매를 탄 썰요. 아니 근데 썰매를 미는 사람이 발토끼 보여준다면서 그냥 세게 해버렸어요. 구슬랑 ганцаараа явсан чи ямар байсан? 재밌었어요. ганцаараа голгосон те. Чи өнөөдөр нэг сарын хамгийн сүүлийн юу хүн боллоо шүү дээ. Голгосон хүн боллоо шүү дээ. 이제 8살 됐다. Чарган дээр ивлээ гүйслэн 6 настай гэсэн чи суулгахгүй гэсэн үү? Тэгээ автогаас болоо. 그래서 거기 있어서 그래서 말자 거기 저희 연습장은 팔때 안녕. бид нар өнөөдөр 썰매장 голглоо. 아빠 혹시 제 음료수 다 마신 거 아니죠? 다 마셨어.